Nako ke a bosupa dikgang ke tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamallo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya la botlhano di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Puso e tseela kwa godimo hela thata botlhokwa jwa go sireletsa tikologo. Lekalana la SIPA le lekgotla la mafatshe la WIPO ba rutuntsha banana ba botlhokwa jwa go sireletsa botsipa jwa bone ka molao. Sporting se fanya sanotwane mo motshamekong wa League ya First Division ya Borwa. Ntselo ke la ga Thato Kgosimo re o tla re neela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse. Patricia Tshobanyane o rana ka pula diatla besong ka mogela a bodi amogele. Be go ntla re tona le phata la tikologo le bojana la re Winter Mulutsi a re puso e ikemiseditse go sireletsa tikologo ona bolela fana a le kwa segopotsong fana le segopotsong sa go jala ga ditlhare le go neela ga geographical information systems le remote sensing laboratory mono ga borone ka la bone gore lefelo la dipatlisiso le la agilweng ka tirisano mmogo le lekalana la lekgotla la mafatshe a dijo la temothuo le tla thusa go latedisa diphetogo tsa lefatshe go ba leta go fitlhelela maikaelelo ao a rutlwepego ka solofelo Tombali. Go ya ka lekalana la lekgotla la mafatshe la Convention to Combat Desertification, lefatshe lene le banwa ke bothata jwa go senyega ga lefatshe ka selekanyo sa 46%. Kgang e ka yone puso e dirang ka natla go ithibela gore se ka ya nna maso le go feta, mme puso e supa fa e kgonne go fitlhelela kgato e botlhokwa ya go dira gore seo e nne sello sa senneleruri fa e ne e amogela boikarabelo jwa lefelo la dipatlisiso la Geographic Information Systems le Remote Sensing Laboratory. Lefelo leo ke karolo ya thulaganyo ya go sekaseka go senyega ga lefatshe go itlhokomela le go e tsosolosa e puso e dirileng ka thuso ya dikitso go tswa lekalana la lekgotla la mafatshe Food and Agriculture Organization. The project was really intended to deliver the land degradation assessment and also thulaganyo e maikaelelo a yone ke go dira dipatlisiso ka go senyega ga lefatshe le moalo wa kwa go senyegileng teng. Lefelo le la dipatlisiso la Geographic Information Systems Laboratory le tla thusa mo dipatlisisong tseo le paakanyo ya lefatshe le le senyegileng. Systems Laboratory, which will continue to support the operations and also the maintenance of the land degradation monitoring system. The laboratory, equipped with modern tools and supported by lefelo le la dipatlisiso le le nang le didirisiwa le mafaratlhatlha a segompieno ga le go dirisiwa ke ba lephata la mefela le tla thusa le ba maphata a mangwe a puso ba dipatlisiso le dikolo le tla tokafatsa gape bokgoni jwa rona jwa go supa kwa lefatshe le senyegileng teng le go laola gore lefatshe le dirisiwa jang. Land resources while fostering collaboration across sectors. Tiro e dirilwe mo nakong e ka yone mafatshe a ipelelang segopotso sa 14 sa ngwaga le ngwaga sa go jalwa ga ditlhare. I have deliberately chosen to ke tlhopile go tla kwano gompieno ka gonne go jala ditlhare go na ditlamorago tse dikgolo e seng fela go fokotsa kgatelelo mo dijalong tsa tlholego mme gape le go lwantsha tshenyo ya mmu go fetoga ga lefatshe go nna sekaka le go senyega ga lefatshe. Degradation. Let us continue planting trees. Let's continue restoring. A re tsweleleng ka go jala ditlhare go tsosolosa lefatshe le le senyegileng le go fetola tikologo ya rona mmogo go nna tala. A greener and a more sustainable Botswana. This is what we are really aiming. Tona Mulutsi o boletse fa go jalwa mo ga ditlhare go tla tswelela go fitlhelela bokhutlong jwa kgwedi eno mme tiro eo e tla anama mo dikgaolong tsotlhe go jalwa ditlhare mo dikolong mo dikgotleng le mo mafelong a sele mo dikgaolong tse di farologaneng. Solofelo Tombali, BTV News, Gaborone. Balekalana la Companies and Intellectual Property Authority le ba lekgotla la mafatshe la World Intellectual Property Organization ba mo thuto puisanong ya go rotloetsa banana ka botlhokwa jwa go sireletsa botsipa jwa bone ka ga molaong go thama mebereko. Moeteledipele wa lekalana la le kwadisang dikhamphani la SIPA Re Godfrey Molefe o kopile Batswana go dirisa dikgakololo tsa lekgotla la World Intellectual Property Organization bogolo jang ka ditsamaisana le mananeo a puso. Mpho ke leboge. Leto la bagolwane ba lekgotla la ditšhaba la ditlamo la World Intellectual Property Organization ba mologa e go ta go rutuntsa Batswana bagolo jang banana ba ba nang le bokgoni jwa go dirisa botsipa jwa bone jwa ditamo go dira le go godisa isolelo. Since Botswana became a member of WIPO in 1998, Botswana has received immense support to develop her ecosystem.
This pilot project now extends collaboration to targeted skills development, promoting IP as a career path. With WIPO offering training, professional development, scholarships, and alerting Botswana on opportunities to work within global IP systems. This will make the world of IP more accessible than ever before. Ba lekgotla la SIPA ba kaile fa go le botlhokwa go tshwaragana le ba lekgotla la WIPO ka le na le bokgoni jwa go rutuntsha le go rotloetsa mafatshe ka go farologana go tsibogela le go sireletsa ditamo tsa batho ba one le go godisa itsholelo. In terms of how we are structured, WIPO is structured among 8 sectors, okay? By sectors, I know in other organizations you may call it a department or a division, we call them sectors. And they have each a mandate, but each of their mandates is to support the mission of WIPO. It may seem sad, but it's an opportunity, which is why we're here to challenge you, is that we don't have a Botswana who's a full-time staff in WIPO. We do have one who's under one of our Young Experts program, okay? And she actually is a former SIPA employee, thanks to SIPA. But it does say that we truly believe that we have a lot of talent in Botswana. That's why we're here. And there's no reason why we can't have more people in WIPO coming from this country. SIPA is a parastatal under the Ministry of Trade and Entrepreneurship, and its mandate is to register companies, business names, and administration of all IP laws, being Industrial Property Act and Copyright and Neighbourhood Rights Act. Also, SIPA represents Botswana at the World Intellectual Property Organization in the global IP space. Intellectual property is the creation of the minds, inventions, literacy, and artistic works, designed, symbols, and names. IP gives creators exclusive rights similar to owning a physical property, protects innovation and creativity, and ensures fair economic return. Go supagetse fa go le botlhokwa go godisa itsholelo ya lefatshe leno go dirisiwa botlhale jwa dikitso tsa segompieno segolo jang ka se se tsamaisana le maitlamo a lefatshe leno a 2036 a go aga itsholelo e itshetletseng ebile a akola ke botlhe. Mpho ke lebogang Botswana Television Gaborone. Mothusa tona wa lephata le dipagamo le dikago Reki wa Gile Atamelang o phaketsa etetse lefelo la Gaborone bus rank go a go tlhola seemo se bakgweetsi ba dipagamo tsa setšhaba ba berekela mo go sone. Loeto le ke maiteko a lephata go lekola botsogo jwa dipagamo tsa setšhaba ga mmogo le gone go buisana le bakgweetsi ka tsa baeletsang gore puso e ka ditsibogela jaaka setšhaba se tla bo se tsena mo malatsing a boitapoloso a malele a Keresemose le ngwaga o mošwa. Monica Setshwaela. Malatsi a Keresemose a setse a tumetse mosuke o simologa go bonala kwa lefelong la dipagamo tsa setšhaba mo toropokgolo. Ke ka mo ba lephata la dipagamo ba tsereng sebaka go ya go lekola seemo kwa lefelong le go fitlhelwa mefuta e farologaneng ya dipagamo tsa setšhaba, matshwititshwiti a batho ga mmogo le bagwebi ba botana. Fela mme dikgang ya bo e le tse di farologaneng di akaretsa matshwenyego ka batho bangwe ba ba pegang ba sena diteseletso, dikgang tsa borukhuthi le botsogo jwa tikologo e. It's no more than 20 years now. Office is the officer. Kadina mosola a go tseng mo police mo e re ga re kua ka pele. Le police le gone go tla. Piracy ntsi thata mo ileng gore ga re bereke emisang go hatha Batswana mo tseleng le hatha Batswana ka dipone tsa lona. Go na le batho ba ba applyetseng permit tsa Frankstown, Joburg. Ya no ba tserwela ba ba tsengwa mo go rona mo inore. Rona re na re laitshetsang teng re ne re le ko office maloba. Re sa le re bua ka kganya teng and it has not been solved. Gompieno semo sa ntse se amela sa le se. Ga gona se kgoreletsi se. Le tsone di ba se a di se di short sentse le teng. Compliance e teng ya ga re siana. A se re masomo yone mme teng. Fela lephata la ipabalotseleng le setse le me ka dinao go ela thoko gore dipagamo tse di sala di tsamaiso morago. Se re tsana mo malatsing a boitapoloswana. Re itemogela re batho ka bontsi ba tsena mo ba tsa dikoloi tsa bana ba pega setšhaba ba sena diteseletso go mo go rai ka gore o tsenya o kgona go itsenya mo diphatseng wena ka gore ga o itse teseletso gore ga o hiwa ga bo go lebilweng le gona gore koli ya ga ya netahadiwa ke goromente yaanong ke tsone diphatsa tse le gore di itemogetse sa bobedi e be nna gore
go makgamokgamo di-association tsa borra di-taxi di dintsi, di-association tsa borra di-bus di dintsi, di-association tsa thusanang bagwebi ba bantsintsi. Yaanong go nna dingalo gore sello sa bone se utlwale ka gore ba bangwe ba dumelang le ba bangwe ba dumelang le ba. Re ntshitse bana ba rona gongwe o bone bangwe mo ba serenkeng mo gore le ba te ba nnega jaanong ba di thole ka namana engwe le ngwe e hetang ga ba e lebelele, mme ba te ga e leng gore go tlhoka gore go baakangwe ba mmolelele gore tsamaya go baakanyega e te e lebege, kana gore le tsone ka gore dipula di ana gore le tsone di seka ra ithelela gore batho ba palama di-bus tse e leng gore e tshwana le sethare hela gongwe ya anela le yone. Puso e lemoga botlhokwa jwa go tsibogela dikgang tsa bophepa jwa dipagamo tsa setšhaba le jwa lefelo le ka kakaretso, ka ebile e le lone makgathanela thapong a batho go tswa kwa mafelong a farologaneng. Monica Setshwaela, BTV News, Gaborone. Go thubega ga dipompo tse di phatalatsang metsi kwa kgaolong ya Mabutsane go tlhalosiwa fa e le gone go baka ntlhaelo ya metsi mo kgaolong eo. Se se bile ke modulasetulo wa khansele ya Mabutsane Retuelo Zulu mo phuthegong ya khansele Bosheng. Makgarebeng wa abega. Modulasetulo wa khansele ya Mabutsane Retuelo Zulu o supile fa seemo sa kgaolo ya gagwe sa tlhaelo ya letlhoko la metsi se sa tokafale, mme ba tshela ka go tshelelwa metsi mo ditankeng, mme a supa fa metsi ao a sa lekane morafe wa kgaolo eo ebile go turela puso fela thata. Community members at large would like to highlight that while many of our morago ga itemogelo ya letlhoko la metsi mo kgaolong ya rona, re ka se itlhokomolose seo bogolo jang mo mafelong a amegileng thata a tshwana le Sekoma, King, Khonkwa, Samane, Khakhia le Thankane. Go kgaoga ga metsi go bakwa ke go thubega ga dipipe tse di phatlalatsang metsi mo kgaolong, mme seo se tlogela banni ba sena metsi fa ba tlhokang teng thata. Caused by pipe burst, the downtime of boreholes due to maintenance and frequent power failures. This is mostly experienced in the Puduhuru Mabutsane pipeline, leaving many without access to water when they need it most. Le fa go ntse jalo, bangwe ba makhanselara ba ne ba ntsha megopolo e farologaneng. Re tla bora go pheiwa ra go krabela ditsela kwa bo Maokane re pheiva bo Sekoma bo Khakhia ya lontsa ama ya lo bo Koko. Dilo tse le gore ra di itumelela gore ba di umakile a bua le ka di solar panel di pone tsa di solar panel tsa di district light tsa sese gore tla go tsengwa a bua tsa Khonkwa, King, Moramusu o buile ka tsone street light tsa teng, mme go mo re go itumeletse thata gore le mo kgaolo re tla tlhabologa la go sena madi mo matshwenyegong a me. Ke na le mathata a motlakase mo motseng, mathata a motlakase ke leba maphata a me a kgaolo ya ka le sekwele, kliniki, veterinary, police, ha khotleng hale gore ha gona le hale ofisi e leng gore le wena boipele go ntota mo e leng gore ga ona le mathata a go dira sengwe sa motlakase o ka leba teng. Ke yone matshwenyego a e leng gore ga ke leba puso ya rona e ka re ya re lebala thata mo kgaolong ya rona mabapi le motlakase. Mosimolodisi wa mokgatlho wa Lepotlako Ranches le ene o supile mowa wa thotloetso ka go aba sanitary pads di le 570. Makgarebeng BTV News, Mabutsane. wa tsosantso le bile dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele mothusatona dikgaolo le tsangwa re Ignatius Moswana re lenaneo la go fetola itsholelo la Botswana Economic Transformation Program la mantswe le lenaneo la ditlhabololo la bolesome le bobedi go araba matshwenyego a Batswana. Re Moswana o buile seo kwa phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Reikops sa baitseng Tebogo. E re ka lehatsi la Botswana le lebano ke kgwetho ya itsholelo e wetseng tase. Re Moswane o tlhaloseditse banni ba Reikops ha puso e tsile ka lenaneo la go hetola itsholelo la Botswana Economic Transformation Program gore e kgone go diragatsa lenaneo la dithabololo la bolesome le bobedi go thabola matshelo a Batswana. Itsholelo go tsoga ga yone e remeletse thata mo lenaneong le lesha le le bidiwang gotwe National Development Plan number 12. E be e remella thata le mo gotweng lenaneo le lesha la go hetla itsholelo mo gotweng Botswana Economic Transformation Plan. Se ta utuna ona se laela ke gore
lenaneo le la dithabollo le leke go tsenya metse yotlhe le leke go tsenya diprojekte ka bontsi tse di tshwenyang batho go na le matshwenyego teng. Boeteledipele bo lekodisa motšhatona ka tse di ba ama mo motseng. Kgaolo ya leruo, kgaolo ya Boteti West, mme mathata a matona ke bogodu jwa leruo. Ke la rana le bothata jo bontsinyana mo nako e hetileng ka diphologolo, mme masole bana ba thusa ga thusega. Re na le tshologelo ya gore ha ba ka thusa mapodisi go ka kokobela. Kopa go direlwa di storm water drainage gore metsi a ema a kgone go tsamaya kwa na le noka kwa ha re ka dirwa storm water drainage sa noka gape metsi a wela go nokeng. Re kopa gore re phebele dilo tsa internal roads. Mangwe makalana a puso a thalosa ka maiteko a ba dirang go araba mangwe matshwenyego a banni. Mme mo kgweding e ntseng e helae ne ra ka lesego ra amogela madi a road levy e leng gore ke 9,275,000 e le gore ke madi a le gore ra tsutaganya re le ka go addressa seemo sa ditsela le one metsi a ema mo. Be kana gore gata ga go dirilwe tiro e tona mathata a lona aha e tare ke bua ka one go parlamenteng o ta kgona go ntatsa. Re Moswane o ne gape a thalosetsa banni ga puso e santse e sekaseka ditsamaiso tse dišwa tsa dikomiti tsa dithabololo tsa metse. A re ke sone se se bakang tiego go tshwara dithopo tsa dikomiti tsa dithabololo tsa metse. Sebatseng Tebogo, BTV News, Ray Cops. Batsadi le barutabana ba gakolotswe ka botlhokwa jwa ga gakokomane e hatlhogang ba gakolotswe se ka la bobedi jaaka sekolo sa Young Stars Academy kwa Kang se ne sa losa bana ba ba yang go dira Sekwele sa Young Stars Academy se ipelela katlego jaaka se le mo ngwageng wa bolesome le bobedi se tlatlalela baithuti ka dikitso se fetola matshelo a bana ba kgaolo e ya Kgalagadi North. Kgaolo e gantsi e kaiwang fa e le nngwe ya tse di kgakala thata le ditlamelo. Sekwele se simolotswe ke Mme Tshimologo Moseki ka ngwaga wa 2014 ka thotloetso ya ba lephata la banana le bong, mme se godile mo jaanong se na le sekwele sa thuto go tswa ko moding ga mmogo le sa thuto e potlana. I love education as well. I want to see our nation grow, especially kgaolo ya rona mo Kgalagadi. I want to see really in more competitive children ba tswa kwano le bone ba dikolong tse di ko toropong re go re ne le tshono ya dilo tsotlhe hela tse leng gore ngwana mongwe le mongwe le hatsolotle o kgona go nna le yone. So what kept me going is my love for kids and my love for education. I believe so much in education. A great investment is through education. So today is a celebration of the sacrifices tse leng gore di dirilwe ke batsadi, support e leng gore ba e ha bana ba e ha le sekolo, le the loving environment e leng gore ba e provide le mo baneng bana. Letsatsi le ne le tletse ka menyenyo le boitumelo jaaka baithuti ba ne ba apere kobo ya katlego seka ya phenyo mo loetong la bone la thuto. Bogogi jwa sekwele jwa re maikaelelo magolo ke go isa thuto ya tlhotlhwa ko bathong. Batsadi le bone ba kopile go ikita ka thupana ba thusa sekolo go alosa baeteledipele ba kamoso. Go le gantsi re lebella thuto o kare ke selo se o kareng gongwe se itebagantse le setlankana, mme thuto kana go le gantsi ke tool e leng gore ka yone you unearth the potential ya ngwana, you unearth the skills tsa ngwana, you unearth the talents tse leng gore di mo ngwaneng ka gore ngwana o tla a le packaged yana o tlhokana le gore a nne opened and exposed to the environment so that o ka realize their potential. Di halogane tse jaanong di ipaakanyetsa logato le latelang la thuto bana le tshimologo e betlilweng sentle. Sekwele se sologela go tswalela sa ga maitsholo a eletsegang le maikarabelo mo baneng ka tomagano ya bone le bana le seabe ba bangwe. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang.
wetsho a re lebetsa mafatshe a sele masole a Israela a latofatswa ka go bolaya banna ba babedi ba Palestina kwa toropong ya Jenin ka West Bank le ntswa banna ba ne ba inetse ka go tsholetsa diatla. Mapodisa a molelwane wa Israela a bonwa a thuntsha ba bolaya bobedi jo morago ga gore ba tswe mo kagong ba tsholeditse diatla go supa ha ba ne ba inela. Sesole sa Israela sa re se santse se le mo ditlhotlhomisong tsa tiragalo hela se bolela ha banna ba babedi ba ine le dirukutlhi tse di neng tsa tlhasela sesole sa bone ditopo tsa banna bao di mo diatleng tsa sepodisi. Thato Kgosimoro go neela tsa metshameko. Ke a go leboga o lebile sa moka matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa jalo tsa metshameko e le tsa nako ya bosupa mme ke di gorosa ka motshameko wa tennis le kgarejwana halako sa Czech Republic Eliska Drevojanova o tlhotsa fetetse kwa makgaola kganyeng a khaisanyo ya J100 ITF World Tennis Tour a sena go fenya Roxy Brendan Kampa wa Afrika Borwa ka disete tse 2-0. Drevojanova o tla kopana le Amelia kwa makgaola kganyeng ka matlhatso kwa mabaleng a National Tennis Center mo Gaborone pa kwa strike ka pego. Drevojanova o fentse Morgan Jordan mo motshamekong wa maabane o sala itlhoma kwa pele sete ya ntlha simolola mme a se ka tlhola leba kwa morago go sia ka yone ka 6-3. Mo seteng ya bobedi Brendan Kamp a tla tokafaditse tshameko ya gagwe a sa batle go salela kwa morago jaaka amogana dintlha le kgarebela kwa Czech Republic. Tshameko ya bobedi jo ya pateletsa sete go ka ya kwa tie break kwa Eliska Drevojanova a neng a dirisa maitemogelo a gagwe go ka e gapa ka 7-6 go fetela kwa makgaolakganyeng. Drevojanova o tla lwela bomampodi jwa kgaisano le Kokonenko yo ntsheditseng ntle Hemion Kopanek Davis wa Great Britain ka disete tse 2-1. Kokonenko o gapileng kgaisano ya J60 beke e fetileng o tsere sete ya ntlha ka 6-love pele Hemion a boa kwa morago go gapa sete ya bobedi ka 6-3. Mo seteng ya bofelo Kokonenko a itsolopanya go e fenya ka 6-3. Pa Kosterek PTV Sport Gaborone. Me fa re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa Majwen Sporting se kwadise phenyo ya sone ya boraro mo pakeng eno morago ga go nota sa notwane ka dino tse 2-0 mo motshamekong wa league ya First Division ya Borwa o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Gaborone United maabane maitseboa. Segofatso Malepa o na le koo. Setlhopha sa notwane se sentseng se sokola mo pakeng eno se tsene mo motshamekong o se mo maemong a borataro ka dintlha di le 16 tse ba di boneng ka diphenyong tse 5 maleka le mangwe le ditlhatlhegelo tse 5. Toronto e kgwatisitse United ka dino tse 2-1 mo motshamekong wa bone pele ga wa maabane. Mo letlhakore le lengwe setlhopha se se itshokolelang sa Majwen Sporting Club se tsene mo motshamekong o se baba lepadi la thupa ya 1-1 go lefela kgatlhanong le se mo maemong a bo 11 sa Tlokong United beke e fetileng. Pele ga motshameko Majwen e ne kgonne go kgobokanya dintlha di le 11 mo metshamekong e le 11 ka diphenyo tse 2 maleka le matlhano le ditlhatlhegelo tse 4. Karolo ya ntlha e boele thata ya lentswe ditlhopha ka bobedi di tsoma le no ya ketapele mme go retela setlhopha seo sa kwa Mokwena Majwen Sporting Club se na sa bona no ya ketapele ka nonofo tshepete mo motsetsong wa 33. Maiteko a setlhopha sa Toronto go lekalekanya dino a na retela mme motshameko o ne wa ya go ikhutsa Majwen ba tshwere ketapele ya 1-0. Karolo ya bobedi ya nna thata ya lentswe mo setlhopheng sa Messi se retelelwa ke go boa kwa morago mme Alex Balisi ya kokotela ya bobedi ya The Orange Machine mo motsetsong wa 60 go fa setlhopha sa go phenyo ya dino di le 2-0. Kategelo e ne la borataro ya Toronto Setšhaba fa Majwen ba ne ba bona phenyo ya bone ya boraro. Missed a lot of clear chances that we could at least get a goal or two, but and we've been conceding easy goals. I think the second goal we could have done
much better. We erected late in the re reteletswe ke go dirisa ditshono di le mmalwa se re ka bo re di dirise go bona dinno re tsene re nositswe mo nakong e fetileng mme ke dumela gore re ka bo re bone dinno ke gore fela basimane ba tsogile thari go thata mme ke tsaya gore re tla go ipata re ipatisisa gore re boele motshamekong ya rona re bone maduo a botoka. One doesn't deserve this. They deserve much better. That's a big team. That's a big brand. I think we still got the potential and the capacity to regroup and come back. From the setback last week when we lost with TU, a game which I think we could have done better. So we came today. The intention was very simple. Basimane ba lole tota gompieno bogolo jang ka re tsene mo motshamekong wa re tswa mo tathegelong re tsene mo motshamekong o ka maikelo a go fenya re se tlhopha se sema gore go masha mo first division mme maikelo a rona ke gore re se ka ra go logela ko leking e potlana le ntse re santse ra ga se tlhopha re bata go tswela re le mo leking ya first division mme re ya go dira jalo ka go nna mo gare ga loko. Don't run at the back, you stay in between the top teams and the top half. So that's where the portion we want to see ourselves in. Metshameko ya first division ya borwa e tla tswela mo mfelong a farologaneng ka matlhatso tshegofatso malepa PTV Sport Gaborone. Tsa metshameko tsa nako ya bosupa re di ba ya khutlo gane fa mepele fa re kgaogana re ikgata motlhala re lebetseneng di goga kwa pele. Puiso e tsela kwa godimo hela thata botlhokwa jwa go sireletsa tikologo. Lekalana la sipa le makgota la mafatshe la waipo ba rutuntsha banana ka botlhokwa jwa go sireletsa botsipa jwa bone ka molao. Sa Majoen Sporting se tsanya sa notane mo motshamekong wa league ya first division ya borwa. Tsara kwa bosupa tsa phimane ya gompieno di ba khutlwe teng fa ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bosa. Betso madume ka mogala ka sa mosala wa pina ke Pro Victoria go siame